kje, ampak Kitty, se vedno sprašujem. V slovenskih novicah pa se takle članek. 5-metrska zverina je v dolžino merila kar 5 metrov. 5 metrov se je zgolj 3,5 največ, drugače. Kako pa recimo novinarsko delo, ko ga vpeljuješ kaj v stand-up komiko, mislim, da biš kakšne ideje o tam recimo, pač, oziroma od kje bi jih izčrpal? To se črpaš iz vsega v življenju, ne? Problem je pa, ker včasih se zgodi, da stand-up komiko pripeleš noter v novinarsko delo, ne? Ni glih lepo prideti Jankoviču na intervju pa ga zabavati, no, da bom več. Tako da, to, drugače pa tako črpaš iz vsega življenja, iz vsega, kar si v stizel, kar te most, stizel, kar imaš rad. Vedno prav, najprej si delaš norca iz sebe, pol si delaš norca iz tistega, kar imaš rad, pol si pa lahko delaš norca iz tega, kar ne maraš. To je skrivnost nekaj komika. Kako jaz vidim Formulo 1? 5 voslov, ko vozi v krogu in Miran Alešič, ko mu ful dogaja. Kakšna drama, to ne veš, vozijo se. Jaz se zgleda staro, najbolj kruta kazen za Miran Alešiča, če bi naredil en hud zločin je, da bi ga postavil na nadvozne nad obvoznico. On bi eksplodiral. Nekaj zvaj, tu prehitiva, kakšna drama, idemo, še nič koga. Niga več. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in. Ja, sej to je tudi point stand-up komedije, da v bistvu ne izpostavljamo svojih dobrih lastnosti, ker komu bo zabavno, da jaz pridem in rečem, le, lepa sem, super sem, fajn sem, zabavna sem, popolna sem, lahko ti skuham, lahko ti velike joške imam, vse velike joške imam in to ne, pa še dobre sem oposli, pa velike joške imam, pa to ne. In če jaz zdaj to rečem, kaj bo to komu zabavno, ne? Zakaj ne bi izpostavil te svoje lastnosti, ker se mnogi ne upajo izpostaviti, ti pa lahko rečeš, ja, imam dovolj jajc, zato povem, le, kakvo bilo, takvo bilo, zdaj pa take it or leave it. In če to plasiraš še na en tak lep, fajn, zabaven, sproščen način, ja, pol je užitkonosno in za publiko, in za nas. Pri nas debelih je tako, da veste, ko hodimo se na stegna trajstajo, ne? Tako da ne moš lih se premikati, ampak si tako. 20 minut, koliko traja ta tretman, in pol po 20 minutah to splakneš, spereš dol in kaj je pol? Nič. Isto. Kaj da nisi nič naredil, tako da se nam te nasrali, bebe, pa to popane, ne? Najprijaznejši receptorski glas na svetu. Halo, dobar dan, poklicali ste center ugodje zdravega počutja. Kako se te počutite? Dobro, kaj ne? Se vidi, kako se ne mislite poklicali center ugodje zdravega počutja. Zato ker povejte, kdaj bi se radi naročili. Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek ali sobota in nedelja bi smo odprti za vas vsak dan. Kaj smo center ugodje zdravega počutja? Imamo voziček, masaž, voziček, samo solari, zato ker povejte vsak dan. Odprti od 7 do 12, druge sobote in nedelja od 7 do 13. druge. Vate. Girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street and my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got it. Preden postaneš slaven stand-up komedijant v Sloveniji, ne, tako moraš milijon for povedati, ne, pa še več. In pa, kako lahko še vedno šopaš ljudi, da se dejansko ful smejo in uživajo. Škaj, sam te stare fore govoriš drugim ljudem, sam to je. Ne, mislim, kako je pri tem, jaz sem zdobil že takrat, tako ko smo začeli že prvo leto zelo okupiran s tem, to mora biti skozi nov material, skozi nekaj novo delati, pa ni čistko. Mislim, jaz sem slaven stand-up komik, kot si rekel, sem ratul pa sem zaradi televizije. Drugače ne bi zelo težko ratul, bi poznan samo v enih določenih krogih in to je to. No. Tako da jaz mislim, da moraš samo ostati aktualen, moraš dovolj samo kritike imeti oziroma obdržati tisto, s katero si začel in sam delati, pisati, biti kritičen do družbe, do politike, do trenutnega dogajanja in to je to. Ej, baby, jaz sem kapuding. Zgledam za en drag, ampak sem sladek za popiznik. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know It is it. very important to have your imbecile on agenda. It is very smart to draw a circle around the imbecile as long as the chain is, so you know where the free or the danger zone is. Now, if you want to make the meat tender, but not too tender, this is what you do. You play his favorite song of Tsetsa, and just before the favorite part of the song comes, you turn it off. Oh, he will go crazy. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body.
I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Jaz si ne predstavljam si, da bi seks to napihljivo lutko. Kako to zgleda, razumem, tam si unat. Veš, kaj da bi seksu z 80-letno gospo, veš, ona... Danica, Danica.